тут дружно і весело. Наводцяють, співають. Ну, хай співає, а мені пора порядок наводить. Тихо кручу я по лесе и мешок один несу. Со своей любимой песней не боюсь я лесу. Песня, песня, песенка, ухожи лесной. Мне с тобою весело, а тебе со мной. Не боюсь я волков, ширих і сердитих. У мене тут шмат зябров, щирих, працовитих. Песня, песня, песенка, ухожи лесной. Мне с тобою весело, а тебе со мной. Ой! Ой, ой, что это? Ой, ой. Не бойся, зайка, гэта я, Вавёрка. Ну тебе и жарточки. Так наполохать. Пробач, не хотела. Просто порядок наводжу в своем покое. Фу, что с тобой зробишь? Дарую. Але в наступный раз будь больше осторожный. Только по голове трапила твоя шишка. Буду, зайка, больше осторожный. Ну, а я пайшов далей. Нема коли часу довго з тобою розмовляти. Ого, нават так? Уяві собі. А куди ти так спішаєшся? Секрет. Важная справа якая? Яшчэ якая важна. Вельмі важна. Ну, мені сказати хоч можеш? Не, і тобі не могу. А я ще сябрук називається. Усьо, не буду з тобою сябравати. Пробач, але якраз той випадок, коли мені нельга говорить правду. Нікому? Так, Нават мне? я ж сказав, нікому. І ти не виключення. Ой-ой-ой, так уже і нікому. Мне заяц мудрець даверыў гэты скарб. Ён наша багацце. Яго чакаюць усе зайчаняты. І калі яны будуць карыстацца гэтым скарбам, тады стануць такімі жа мудрымі і шчаслівымі. Ім усе пазайздросцяць. Вельмі цікава. І што ж гэта за скарб такі? Мне так цікава. Ну, зайка, ну хороший ты мой. Ты меня так зацікавил, что я просто не могу. Я не остану от тебя. Калі ведаць хочаш, я выконваю вельмі важнае і адказнае заданне на ўзроўні нашай лясной дзяржавы. Ого, нават так? На ўзроўні нашай лясной дзяржавы? А ты думала, мне абы што не давераць? Ці такі там ужо і сапраўды вялікі сакрэт? Не могу зразумець. Больш вялікіх сакрэтаў на свеце не бывае. Усё, я з тобой не сябрую. Добра, табе прызнаюся, угаварыла ты мяне. Ну гавары ўжо, ну хутчэй, мне вельмі хочется даведацца. Але абяцай, што нікому не скажаш. Абяцаю. Усё зразумела? Конечно, скарб несеш і сапраўды неацэнны. Не кожнаму такое важное задание довериться. А ты думала? Ну, бывай, Валерка. Почекай. Слухаю. Скажи, калі ласка, а нам, Вавёркам, дзе такі скарб раздабыць? Може і у вас недзе жыве Вавёрка мудрець. Лес вялікі, пашукаць трэба. А ты мне дапаможаш? Абавязкова. Але адразу не трэба зберагчы свой скарб. Вось гэты. Зразумела? Так, зразумела. Не хвалюйся. Потым і твой скарб разам пашукаем. Вось дзякуй табе, зайка. Буду рад дапамагчы. До сустрэчы. До сустрэчы, Вавёрка. Чулі, бачили, цікаво, що гэта у нас за скарб гэтакі. Мне, як самому голодному вовку, гэта асабліва цікаво. Може, там і для мяне што ёсць. Было вашим, стане нашим. Я по лесе похожу и под кустик погляжу, усіх убачу і знайду, нікуди больше я не пойду. За два, за даруй
справу, а то не доганюєш, чого доброго, косоха, утече свою скарбу. Вовк? Так. Ён об'явився. Значить, на зайка збираються хмари. Треба рятувати зайку скарб. У який бок він пішов? Туди? Ага, побігу я. Сябра в біді покидать нельга. Тихо кручу я по лесе и мешок один несу. Со своей любимой песней не боюсь я лесу. Песня, песенка, ухожи лесной. Мне с тобою весело, а тебе со мной. Почекайте. Тим не здалося. Він що, і мене не боїться? Усі чули? Гедек обрадить мене у своїй пісні самого смілого вовка у гэтым лісі. Не дарую нікому такого, а тим більше зайцю. Лапу вгору. Я сказав, лапу вгору. Ой, вовк! Волк, що, не чекав? Ні, не чекав. Дык вот я, властной персоны, прошу любить и поважать. Ну что ты такое несешь у меху, что он шпрыгнул тебе, бедненького, шеренького, ледь не до самой земли. Який тяжер несешь, а? Лучше признавайся. Не могу, я не могу сказать. Что ты не можешь, лоповухи? Я скарб несу. Скарб? Ага, скарб. А ну давай сюда свой скарб. Ты худшей косы. Ты что, глухий? Я же сказал, что не могу показать. Бач ти, який нахабник. Ти як з вовком розмовляєш, коси. Я сказав, а ну показывай. Меня чекають. А не думаєш, не чекать голодне вовченяти? А меня зайченята чекають. Твоє і потерпеть можуть, а коли такі ж голодне, древця погризти можуть. А нам, вовкам, м'ясо потрібне, вяндлінка, куратина, зайчатина. Чу, Здається, не глухі. йому здається. Да что я с тобой цацкаюся? Что я с тобой байки баю? А ну давай сюда свой скарб. Ну, бывай, косы, тебе пошкодую, а скарб заберу. Было ваше, стало нашим. Хоть раз в житті пошансовало. І навіть ти співав, коли б не співав, вовк мені, і я зауважу, мабуть. І тоді даєш би я свій скарб. И что я теперь скажу зайцу-мудрецу, доверие кого не оправдал? Что я скажу зайчонятам? Сам виноват. Ну навось ты спевал. Али як без Пети жить? Скажите. Зайку без песни жить немовчимо, життё пролететь моё мимо и мимо. Зайку без песни, як без капусты, буде самотно, горько и пусто, буде самотно, горько и пусто. Ой-ой-ой, что это со мной? Ой-ой-ой, с тайною своей. Ти доберуся я до детей. Так закричали дружно, окей. Зайку без песни, я без ушей. Я не почую волку и мышей. Кто где скребется, сусим небольшой. Хоть под кусточком часто ночую, хоть под кусточком часто ночую. Ой-ой-ой, что это со мной? Ой-ой-ой, с тайною своей. Ти доберуся я до детей.
спішалася до тебе, зайка. Але спозднився, як бачу. Проворонил скарб. Ну домой что спевал. Выдал только себе. Перестань, хопіть, не румзай. Як же не рухать, коли такое горе? Без скарба застався. Розумію, але сльозами бяді не допоможеш. Треба рятувати скарб. Легко казать, рятовать. Але як його рятовать? Відомо ж, вовка мені долі. Він дуже хитрий, голодний завсюди. Не одолі. Я б йому, ух, негодник, як так можна забрати зайку в скарб? Що тут у вас здарилося? Сябри мої? Вовк вас покрюдив, як завсюди. Мой скарб забрав. Скарб? Скарб. Безцінний, ух, паразит. Вуши б йому поодрывать, вовку гетому. Виручи нас, Потапка. Ага, та поможи, коли ласку, коли згодиш. Бо ж нема кому, усі його бояться. Я тобі тоді усе життя дякувати буду. Доведется заступиться и оборонить вас. Одним вам с волком не справиться. Восяку тобі, Потапка. Дякувати потім будете. Сперша треба зробити справу. Справу зробим от души, котяту не ворушить. Каблукать мясо росы, леберос, осин и сосна. Я Потапка медведь, не люблю один сидеть, а с сябрами быть хочу, радость светлую отжуть. А с сябрами быть хочу, радость светлую отжуть. Чую птушек голосы, хай живут наши лясы, и зверы у лесах живут. О, сумовать нам не дают. Я Потапка медведь, не люблю один сидеть. Пошли, худенько. Ага, тут здається тихо. Хай поспробують мене знайти. Зараз поглянем, що там. А що це? На ласунок не подобно. Перший раз бачу. Може там ще що есть? Ай-ой, болить! Это ты, колючий, гэтак наполохал. А што, гэта тут у цябе? Не ведаю, але нешта несмачнае, гэта нешта. Тьфу. Гэта ж кніга, воўк. На воўку грызці трэба, але не такім жа спосабам. Па кнізе трэба вучыцца чытаць, пісаць, вылічаць, а не хрысці, як ты. Гэта кніга? А ты што, не ведаў? Не. І ў школу не хадзіў? А што я там забыўся? Вельмі мне патрэбна тая школа. Ну так тады вярні скарб туды, дзе ўзяў. А навошта гэты скарб зайцу? Калі нясе дадому, ды яшчэ пад такім вялікім сакрэтам, значыць, ён яму патрэбны. Абы што заяц бы не нёс. Заяц не такі недарэкі, як здаецца іншым. Дык вярнеш ты яму скарб, ці не? Чаго задумаўся? Вярну, так і быць. Ну, глядзі, я прасачу. Эх, не шанцуха, а я так узрадаваўся. Скарб называецца. Ад такого скарбу і ногі працягнеш. Дарэмна адабраў гэты мех у касоха, атрымліваецца. Цікава, а яму ён навошта? Ну, я разумею, калі б тут была капустачка альбо марковачка, тады іншая справа. Ён хіба школьнік? Нічога не разумею. Трэба, мусіць, і сапраўды вернуць гэты скарб зайцу, бо мне такая радасць не патрэбна. Заяц! Заяц! Вяртаю табе твой скарб! Ты чуеш мяне? Заяц! Ну ты дзе, заяц? Ты чуеш мяне? Чую. Образумился, видать. Чого б він одразу вовк таким добреньким став? И мне подалося, что хитрує вовк. О, хитрує шеры.
Заяц! Ты где, заяц? Я побегу? Почекай, не спішайся. Вавёрка правду каже. Треба все обдумать, узважить. Каб не трапіць у складаную ситуацію, треба бути більш осторожним. Вот что, сябры, одного зайку до ваўка отправлять нельга. І я так думаю. Так я смелый, я не боюсь волка. Помолчал бы смельчак. З ваўком не равняйся, у яго сил больше, чем у тебе. Заяц! Ну ты где, заяц? Иду! Не идешь, а идем. Мы будем с тобой разом, как ён тебе не ошукал. Иду с сябрами! І з песней. Скажи, хай на песню йде, так хоч і зустрінемося. Идем с песней! Раз, два, три, запевай. Раз, два, три, запевай. Мы идем на споткание с волком. Скарб отдасть будет нам сябруком. Мы навучим его широ жить, и читать, и писать, и лечить. Забирать у малых это грех. Ты верни нам хутчэй скарб и мех. И мех, калі скарб ты не вернешь, тады шмат наробіш у лесе бяды. Заяц! Ну ты где, заяц? Вертай тебе твой скарб! Здорово, Шире. Чого ти так розкричався? Увесь ліс розполохуєш. А, ну это ты, рыжая. Здорово. Дык вось, одобрал на меху косого. Думал, смачный что? А там, тьфу. Ти ж ми дороженькі, ти ж ми золотенькі. Раз тобі не треба, дик, може, мені віддасі? А, та й поглядіть, коли ласка. Тфу, і справді не смачно. Вось и я про тое. Не шансуй мне, теперь ще зайца по лісі шукай. Не сумуй, браток. Зараз нешта придумаємо. Ти ж мене ведаєш. Ідея! У мяне нарадзілася ідэя. Мы гэты скарб схаваем, а за яго запатрабуем. Ну, что, кажи хутчэй. Ну ты бестолковая. Выкуп. Мы зайцу скарб, а ён акуратенькі, або гусятенькі. Ну ты, голова сестриця, я б до такого ніколи б не додумався. Дик пошли хутчэй до зайца, надо ж їсти хочеться. Почекай, дороженькі. Хутка гавориться, ды паціху робіцца. А хочеться ж скорей. Ну тады бяры гэты мех, ты ідзі да зайца. А я схаваю гэтую кнігу тут, пад кустом, а потым да вас прыйду. Ну і толкаеш, хай ідзе, а я ў кустах затаюся і пагляжу, што атрымаецца. Калі што, то я тут не пры чым. Заяц, долго я тебе еще звать буду. Да я что, увесь лес с собой везе, так не домовлялися. Ну, конечно, так и есть. Хіба що голос медведя не розпознаю серед інших голосов. А з їм, з Потапком, у мене кепські відносини, коли не сказать, що саме горше. Однак я не отступлюся, нехай хоть тигра ці льва приведе, як ти заяць. Раз, два, три, запевай. Раз, два, три, запевай. Слухайте мою команду, не подходит близко, усім стоять на месте. Мы по скарб пришли. Ты сам покликал, как его мне вертать.
Я передумал вертать скарб. Что? А ну повтори, что сказал. Что чули, то и сказал. Ах ты не охотник, ах ты лгун, ах ты разбойник. Спокойно, Потапка, не подыходь близко, а то ніколи вам скарба не бачить, як своих вошей. Дайте мне слово, я хочу выступить. Не трусь, Вовк, тримайся. Сябры, давайте послухаем, что он нам скажет. Ага, давайте. Ну, слухаем тебе, вовк. Скарб я, зайку, верну толькі при одной умове. Ну, і яка ж гэта умова? Просто так отдавать зайку скарб няма жадання. Перехотелося, передумалося. Давайте зробим такий ход. Вы мне полмяха сытной ежи, там гусей можно, пасушка, голодные братки. Курей проси. А у меня ничего готового нема. Орехи есть будешь? А орехи сама уплетай. У меня зубы не дармовые. Ой, лиса. Як же без яе, хитрый? Вот что я вам скажу. Ежу здобывайте сами. Так вот и добываем. Только по-своему. Але не таким чином. Вертайте зайка ў скарб і куды хочете, туды і ідите. Полюйте, на кого пожадаете. Папа, наша лесная тюрьма плачет. Так что, вы приймаете наши умовы? Не! Та ти не видать вам скарбу, як зайцю своїх вушей. Утякаем, Вовк! А что, куды? За мной, дурень! Лови! Стой! Ловите, почекайте, стой! Куды вы почекайте? Стой, лови! Ура! Попались! Ага, попалися? Ну и что будем с ними робить, сябры? Отпустите, братки, моя родная. Меня дома вовчаняти чекають. Отпустите! Верните зайку в скарб и тогда идите на все 4 боки. Где мой скарб? Признавайтесь. Бив же, клянуся, я спробував ще на зуб. Не смачний гэты скарб. Я з'їд його не подавився. Його нельга їсти. А я і не ведаю, як ён знік. Быў і няма. І варта было мне задрамаць на хвілінку другую, як хтосьці даў яму ногі, украў. Так, все зразумела. Хай пока посидеть у турме, покуль не признаются, куды подели зайка в скарб. Посядите, посядите, мо поразумеете. Добра, прызнаёмся. Усё роўна бачу, ад вас выкупу ніякага не даб'ешся. Вось гэта іншая справа. Вось так бы и одразу. Добре, визволяйте ужо. У схованці ваш скарб. Ми його з лісою сховали. Ну что, поверим им? Поверим. Вот, зусім інша справа. Зараз прынясём ваш скарб. Чакайце нас тут. Ды не, сябры, мы пойдем с вами. Одних вас отпускать нельга, а то потом снова догонять доведется. Ну што вы, сябры, зусім ужо нам не давяраеце. Не доверяем. Сами створили себе такую репутацию. За вами вока ды вока потребно. Ведите уже до схованки. Так не довірать, що за народ лісний у нас. Одні недовіраки живуть у гэтым лесе, гляджу я. У кривого древа і тень кривы. Памятайте про гэта. Ведите уже до схованки. Вось тут же, здається, його сховали. Ага, мусіць тут. А ну гляди лепш. Да кто же ничего нема? Мой скарб! Мой скарб! А мо у гэтым месцам мы прыткнули яго да кусціка. Што за дзівосы? Вертайте скарб, Ды злодій! не хлушу я, сапраўды сховали. А знайсці не можам. І знов турму захотели. Шукаю. Да не шукайте, скарб у меня. Ага, бачили? У яго, а на нас накинулися. Мабуть, я самий сумленний вовк у гэтым лесе. Таких, як я, яшчэ пошукаю. Скарб знайшовся! Мой скарб знайшовся!
Гэта не толькі твой скарб, зайка. Гэты скарб спатрэбіцца ўсім лясным звяркам. Я сачыў за ваўком і лісой. А калі яны пайшлі, то я забраў гэту мудрую кнігу «Роднае слово». Пазнаёміўся з ёй крыху. «Роднае слово» стане самай першай і мудрай кнігай у нашай лясной школе. Спачатку па ёй будуць вучыцца зайчаняты, а потым іншыя юныя лясныя жыхары. А я тады яе і нес. Малайчына, зайка, і ўсе вы малайцы, што не далі прапасці гэтаму скарбу. Бесценному. Вавёрка правільна сказала, бесцэннаму, бо нічога важнейшага на зямлі няма, як роднае слово. Дзякуючы яму мы пазнаем навакольны свет, жыццё ў іншых лясах і нават іншых планетах. Што ж, сябры мае, панясём разам зайку ў скарб, дапаможам яму? Абавязкова, каб больш на яго не нападалі розныя там волкі ды лісы. Каб я ведаў, што гэта сапраўды такая важная рэч, я бы і ніколі не грыз і не адбіраў бы ў зайкі. І я таксама. Я думаю, грамату грызці неабходна. Толькі не так, як вы, а сидзець за парты трэба, каб быць разумнымі, адукованымі. Воўк, ліса, запрашаю вас разам з намі. Пойдзеце. Ды куды мне ўжо? Старыя, жонка, дзеці. І ў мяне лісяняты. Вучыцца ніколі не позна. Мяне ж смяяцца будуць. Не будуць, і дзяцей сваіх прыводзь. А ваўчыху можна? Табе ж кажуць, вучыцца ніколі не позна. Што значыць невук? Зусім пустая тебе голова. Бачылі? Шкада, што калі у вас заняткі ў школе будуць, мне трэба ў бярлозе ляжаць. Сапраўды шкада. А я б з табой за адной партай сидел, бо ты самы добрый медведь. Значит, зайка, твой скарб, ён і наш таксама? Канешне. Я вельмі рада, што ўсё так атрымалася. Зайка ў скарб усім спатрэбіцца. А можна ўсёй сям'ёй з адной парты сядзець? Можна, воўк. Тады добра, угаварылі. Запісывайце ў сваю школу. Буду грызці навуку іншым спосабам. Дзякуем, сябры. Дзякуй за дапамогу. За тое, што свой скарб я нарэшце аднесу ў зайкавую школу. А потым мы абавязкова закажем у лясной друкарні такія скарбы для маленькіх медведзянят, ваверчанят, лісянят, ваўчанят і усіх. Адкрыем лясную школу, і ўсе будуць вывучаць роднае слово. А цяпер не трэба спяшацца ў зайкавую школу і аднесці ім свой скарб. Там мяне вельмі чакаюць. І мы з тобой, зайка! Скарб духовный мы несем, как учились усе, книжки родные читать и сябром не забывать. На занятки, треба крочить нам шпарче, нас чекають зайчанятки, ти хучей. Как учились писать, свет судомный открывать, бо без родной мовы мы, як без ветра и зимы. На занятки, треба крочить нам шпарчей, нас чекають зайчанятки, ти хучей. Коля Бухондры, Заяц, Адамович Мирина. Мой скарб. Анна. Лиса, королевская Виктория. Головной, дура. Я тебе брат Валентин.